Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna alayka Allah. Donc ici c'est la maison où est né Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. معنا منزل مسقط رأس سيدي أحمد تيجاني رضي الله عنه. من غير نك من غير سيدنا شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه يجيبنا من جبرنا دي سودو قال معنا دو وندو سودو جيبنا دو يا سيد أحمد التجاني كدو من يقول فاد دو كدو من نكدو جيبنا. Faire attention à la tête. شكرا. Parce que la porte elle est très basse. D'accord. Oui وند دو يوم سمو تورو يوم وسيس ونكو بيد موجو نفيوي أم هذا مغانيا دي بالله فوم رقم يكون شيء موجو. الله يجازيك بخير حبيبي. هذا المنزل القديم. هذه غرفة للضيافة. Ça c'est une pièce pour les gens quand ils viennent les inviter. دو معنا سوكو سود نو غاندو شيخنا احمد التجان سيرفيرات الله تعالى سو نودي يمبه omo waɗi ɓe ɗo omo noddi ɗumen ɗo yewtide mumen ko nduɗo suudu woni nde yewtittuno e umen. انظر إلى هذه الأبواب هذه القديمة الأولية الأصيلة. Cette porte là c'est une porte originale elle était à l'époque de Sayyidina Ahmed Tijani. yewi Allah ɗo bafal ko gila cheikhna ahmad tijani sarfi radiyallahu ta'ala anhu gila e jamanu makko bafal ngal waɗa e ngal ɗo ha ila yawmuna hada ha oɗo ñalawma hande momin kaldete mon oɗo aljuma. Comme Cheikh Diallo il touche la porte là, Sayyidina Ahmed Tijani aussi il a touché la porte. Alhamdulillah. Naam ko kanko tigi waɗi ngal mi memani dendangal tijani en koɓe e seji surtout e wuro amen ɓoggel e wuro ogo mo gardo salif amadou jeeɗi sababu min gardo. Attention la tête. o wi kadi omo wajumi kadi omi reno kadi hotomi gañade ɗo e hoore allahu jasibe hayre habiba. Bismillah bismillah. mamon noon kanko omo aranimi ɗo omo wayno kono Yousuf gondumi ɗo ni saabu hunde fof ko kanko wallitami o wasi yomi yaha hen. هذه هي البيت هنا هذا مسقط رأسه هذا هنا وين أنشأ سيدنا سيدي أحمد التجاني هذا منزل الحقيقي الرئيسي هنا. Ici c'est la porte qui va donner accès à l'endroit où il est né Sayyiduna Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. oɗo joni nduɗo suudu nde min kollata on ndu ko ndu tigi cheikhna ahmad tijani sharif radiyallahu ta'ala anhu jibina suudu makko nani ko ɗo o jibina. La porte elle est encore plus petite. bafal ngal kadi no ɓuuri famdude. Faut faire très attention. o wiyomi reno bafal ngal ne famdi kadi tom gañade hen. Bismillah. Et ça les gens d'avant ils étaient costauds, ils étaient forts. o wi adan yimɓe adan ɓe ko yimɓe mawɓe timmuɓe. Et quand ils rentraient chez eux o wi tawi ɓe naatata cuuɗi mabɓe to toujours en recours. ɓe jarata ko rukuwa pour netanade. C'était pour humilité devant Allah. ɗum ko pour netanade Allah subhanahu wa ta'ala e mana e barkinoɗaɗe cheikhna ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ma Allah يدخلون راكعين. تفضل. Comme ça ils rentraient voilà. Ça fait تواضع أمام الله. الذي خرج من بطن أمه عائشة سيدنا الشيخ رضي الله تعالى. بسم الله تفضل. Cet endroit-là où est né cet endroit-là où est né Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu ici là-bas Souhail اجلس في المكان. Là où Souhail il s'assoit ici là. C'est là où la maman de Sayyidina Ahmed Tijani, Lalla Aisha radiyallahu ta'ala anha, c'est ici qu'elle a fait tomber Sayyidina Ahmed Tijani, c'est ici qu'elle a accouché, c'est ici qu'il est sorti radiyallahu ta'ala anhu. Cheikhna Ahmed Tijani Sarif radiyallahu ta'ala anhu ko ɗo jibina e reedu makko ko ɗo o yalti gila nden o yalti e reedu makko ha oɗo ñalawma hande nokku o ko ni o way o meeɗa sansude o meeɗa waylade ha ɗum min gara e moɗon oɗo ñalawma hande aljuma. Bismillah. Bismillah. Voilà. Tu vois là où tu es assis, Cheikh Diallo? Voilà. C'est pas là qu'il est né. C'est pas là, c'est là. Allah. Là où tu es assis là. Allah. C'est pas là où il est Souhail ou là à côté. C'est là où tu es toi là. Allah. Comme ça là. Allah waɗani kam kise ɗo jettimi ɗo tan ɗo jooɗimi ɗo ko ɗo tigi cheikhna ahmad tijani sarfi radiyallahu ta'ala anhu jibina ɗo jooɗimi ɗo ɓe mbiyani jooɗo ɗo ala Allah addam ɗo tan ɓe mbi ko oɗo nokku. Et avant il y avait pas de tapis là. te adan noon tappi o alano ko leydi tan. Tous les gens qui venaient kala yimɓe aroɓe ils prenaient un peu de terre pour le baraka. e ɓe ƴefta leydi ɓe naɓe mbarkino ɗo jusqu'à que ça fait un gros trou.
Les Khulafa, ils ont eu peur qu'après ça fasse encore plus. Ils ont rebouché le trou, ils ont mis les tapis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. De ce petit endroit-là, il est sorti Qutb al-Aqtab. والبرزخ المحمدي المعلوم سيدنا أحمد التجاني رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين. Ici donc c'est la cour de la maison. Et Souhaïl il dit que les gens à l'époque ils vivaient plus dans la cour que dans les appartements. C'est ici que ko ɗo ko hakkunde galle ko ɗo woni hakkunde galle ko ɗo woni ɗo yaltetino ɗo woni ɗo yewtetino ɗo woni ɗo wuppetino comci ɗo woni kala ko ene golle ko ɗo woni ko golletino ici qu'il lave le linge, ko ɗo woni ɗo wuppetino comci ici qu'il prépare le manger, ko ɗo woni ko defete ene ñaame ils font tout ici. fofo ko ɗo waɗetino. Sidna Ahmed Tijani il a marché ici. Cheikhna Ahmed Tidiane Servi radiallahu ta'ala ko ɗo o martanno ko ɗo o yahata ko ɗo o jangi ɗo woni Qur'an. Ici c'est la maison de ses parents. o wi ko ɗo woni mana galle jinnaɓe makko. ها أنتم تمشون بقدميكم هنا. Vous marchez avec vos pieds ici. في الأرض الذي مشى بها الشيخ رضي الله تعالى. إن غري إن كذي كويد من غري دوس كويد شيخنا أحمد التجان سرور رضي الله تعالى عنه بجهنم. الحمد لله الذي وصلكم إليهم وإن جتي الله ما نادو الله جتين دندو من جتي ريدوم الله من جتي كذي سببوجي قادو من دودي. الحمد لله. هذا البالكون احنا الآن عندنا البالكون وكل هذا البالكون القديم. Ça c'est un balcon cher Diallo. دوم دو كو بالكون ودسمو كوكو أرضي. أيوة. C'est resté comme ça comme à l'époque de Sidna Ahmed Tijani. وهبا حاجون مارتنو نجيو نيكو نيتن ووري ميدا ويلاد هاي نيالا مغور. أيوة.